Pantesan, Ayo langsung mendadak nyalain handphone nih. Ayo mau ngevideoin. No, ada temen Ayo lagi ngibing no temen-temen. No dia. Lah, ini pan. Mamat Kumis. Mamat Bapak. Baru ngapain? Mari. Ayo mau ngobrol. Ayo. Iya. Ayo kesana ntar ayo samperin. Iya. Bentar Baron. Ayo ngeset musik dulu. Kan udah lama kayak gak ketemu. Masanya kakek jogetin. Iya bener Mat. Sekalian joget buat teman-teman YouTube Ayo ye. Hehehe. Mat. Ngibing tengah malam begini. Siapa yang mau ngasih? Kuntilanak, pocong, genderuwo. Angker-angker bener ya yang nontonin. Paling disawer pakai kembang mawar ame menyan. Begini ada Ron. Namanya juga yang nyari duit. Jangan kata pagi, siang, sore, malam aja yang jabanin. Yaudah nih, ayo mau joget spesial buat teman apa? YouTube-nya Abang Baron. Iya deh nih, ayo joget. Deh, pantengin terus ya Bang Baron. Emang kagak angker apa Mat? Ngibing tengah malam begini. Ayo mah serem Mat. Ron. Kalau ketimbangan kuntilanak, pocong, genderuwo, masih kalah angker Ron sama kumis aye. Pantesan Ayo merinding Mat. Deket-deket lu nih. Ternyata lu lebih angker ya daripada kuntilanak, pocong sama genderuwo. Ayo merinding bener dah. Bisa aja lu Baron. Udah, ini videoin aja ya. Bikin aja viral juga ya. Oke dah, Mamat Kumis. Baron, bangun, oi. Bagaimana nih bocah? Ngevideoin tapi ketiduran. Bangun, Baron.